Znate šta? Lutam vam ja po internetu, brate, i naletim jednog lika koji misli da je muđa, brate. Znači, sigurno su ga sinoć jebali 10 crnaca 100%, brate. Pošto on muđa, nema šanse, brate. Ajde, varam, pušti taj video da se uvjerite. Ajde. Zdravo svima! Zdravo, brate, šta ima? Ja sam teo da vam se zahvalim za jedan subscriber. Jedan subscriber! Kako si ti, brate, dospio tu cifru, brate? Ja ne verujem, majke. Znači, lik dobio jedan subscribe. Zamislite to, jedan subscribe, brate, ja nemam nijedan. Jedan subscribe lik dobio. Brate, ajde idemo šta kaže posle. To je tako mnogo. Ma naravno da je mnogo, druže, si ti normalan, alo bre, si normalan, jesi normalan? Biću poznatiji od Srbijana kada budem porastao. Brate, ti si već i sad poznatiji od Srbijana, kako možeš da kažeš da ćeš da budeš poznatiji od Srbijana? Ti si već sad poznatiji od Srbijana, glupane, glupi. A to će biti za 25 godina. Dakle, hvala vam na jednom subscriberu i vidimo se u sljedećem videu. Ćao, ćao, pa pa. Druže, to neće biti za 25 godina, to će biti za 1 sekund. I ljudi, to je to, vrate, od ovog kancera, vrate. Ako hoćete još kancera da snimim ovom klipu, lajkujte ovaj video, šerujte, subscribeujte i pošaljite mi u komentar neki kancer. Pošaljite mi ime nekog kancera ili tako nešto. I vidimo se u sljedećem klipu. Poz!